santilhu lish holomil chakli qatzolbal jiruli shamana inasche hunahil rikin li Christ liqa versículo reajuili shamana inasche Nakatau salihu 1 de Corintios capítulo 1 versículo 10. Eshquasquitsin nintzama cherus eshkabaliqaqwa Jesucrist naqhuna haqru le ratin mag aqli khachuk ibsayyanq kwanqish ban sahuna khil dikin le kaush utle na'leb li khunahil sashyanqeb li rela lishtenamit liqaqwa Dios tohsa li honalain li nekeshpab chitik liqaqwa Dios nashkut chiru li rujichoch naqwa khun li yal ut nashkut takhwi naqan khun li tanamit khallan chiru chishkhuni le khun tesal ut sik bil chaqrush ba li qaqwa Dios li nalebain li chole khohain ingana kulak chiru li shikna ilok reli Dios li shikna ilok qelao li ma usakhin ut khokana rakhlal nashchal shechik angelak chikaw reish sachbal ruji khungwagil li rela eblishtenamit liqaqwa li ya li kwanka naqkwan li shoksho li kulam bilsa liqam utli naqakut besirik in liqabanuhom rakhlal kutan nashkut besi li khunahil rikin liqaqwa Dios uthanaq kwili nakyokish kwan kilal liqaqwa Dios atkwaskwits in tohyojish beresinkilishthenamit utyojish kambaleb toh saliyal khunelik Lihu Tito capítulo 2 versículo 14 na atin akchirish li Christ haan kish ashtesiri saqaqaba lao reqa kolbal chiruchish khunni lima usilal khwaqi re chaninkil khunshtanamit saqrush ol ashtesim bilaq chishpanunkil lius lishtsaqalte namit liqaqwa Dios li kwankli yalrikin inkanashkesh na akhli khachinkib inkanashkesh na akh eblich akhkilal Sashnahan nashkel liqaqwa Dios holishti utlisheil chishkhunil barqui qoqolish babal likawresinkli nashbanu liqaqwa Dios hanakuli naten anqe chishnaqtoblesinkil qib chishbanunkil aus renaq chishkhunileb laqbabanel yoqeb chikablank sashnah liqukuk yoqeb chikawresink yoqeb chishkhunahinkil rib sashnah lishkhachinkil rib Shpanaq liqaqwa Dios naraq naqchishkhuni leb li ralalsh qahol te ruq chikulak chishtawbal li khunahil sashkaba li babal qikaq retal naq liqaqwa Jesus sahun reheb li shtih li kishbanu rubelaq naqtak heb chiruli cruz kishsama chiruli Dios chukwabeh naqtishten qaheb tashaq naqkhunahaqeb raq ruheb chishkhuni leb kho naq li Christ li Dios alalbeh khun rikin li chukwabeh qabyaq li nashtiqe nashcheji kama insashtaqik utrenaq li ruchichoch tishnaw naqha akwi li Dios chukwabe khan li kitaqlang chaqre liqaqwa Jesus kikulun chishkambal kujik li ruchichoch sa usilal rikin liqaqwa Dios monko khalan tali kikulun chishbanunkil ulishtikh liqaqwa Jesus ain tokhna koshtaw la ohanaqkwan hachal kharub oqobchya shikik liqaqwa Jesus salichoshal lishtikh tokha anaqwi chiqishanaqkwan Moko kahta kuichirisheba ininti hokchan. Ninti hokach ban kuichirisheb li te paapang kwe sashkaba li rati nebhaan. Haina katausa li Juan capítulo 17 versículo 20. Nakakerretal nakliqaqwa Jesus. Toh sashtakikach kuilishk angel kitihok renak chikahunilo hunahaqraqku. Renak hunahaqeb tachish hunilebchan. Renak tishpab li ruchichoch naklaat shataklang chakwe. Juan capítulo 17 versículos 21 toh 23. Utkautnaq li hunahinkib halita atinaq tsaqal chirish naq haaqwi liqaqwa Dios chukwabeh shtaqlang chaqre liqaqwa Jesus naqhanaw naq li Dios chukwabeh utli Dios alalbeh ma hunkwane ke koshlak chi khalan chishkhunqal khunne aqwiru khun lishkawshe khun lishk angelem Khunaq li igles ma khunkwa taruq chishik chiubeh inka taruq chikik kwikwanq li khachuk ibchisa qanawaq naq li ma usaqwinq nashchal shqe shpo alru chishkhuni li nashkub li qaqwa Dios utkwi la ora lashka khol li qaqwa Dios ma ka tashaq li khachuk ibsa qatyanq
Qaqretal likishkieli apóstol Pablo chirish lishk ángel manak lishk ángelep chakli apóstol salishkutankilaan. Toshik salihu 1 de Corintios capítulo 4 versículos 9 toxali versículo 13. Shpanak ninkoshla nakli Dios shosh kanabla oli apóstol toxash maril. Kamakwi naktenepambil kam ksakaben. Kepilochi kayak shbanchish junili ruchichoch. Joebli ángel joebli tenamit. La oma ka kanalep sashkaba li Christ. Utla esh kwan ke nalep rikin li Christ. La oma ka kametzeu. Utla esh kawe rib. La esh nimelo al. Utla ots echtanam ilo. Chalento hanakwan kyoko chishkuybal tsokak. Chakiel. Tusam. Sakbilo utmaga qochuch. Nakatakwasiqib chik angelak rikin quk. No ko esh hop utnakusilaeb. No ko esh sik re qarraub de sinkil. Utnakakui. No ko esh mahekwa. Utnoko sumen rikin chabil atin. Chalento hanakwan. Chanchanosh mulel li ruchichoch. Tsektanam ilo shpaneb chishkhunil. Li ruchichoch naril khalan lik angela inchiru. Chanru naril liqagwa Dios. Qaykaq retal naq chishkhunil railal sashtaqin ki liqagwa Jesus. Han tsaqal liq ashalloq utlaq tsaqal babanel. Mak anarahkwi khorahili tishkul sashtaqin ki liqagwa Dios. Naqanaw naqli khunkhun tishkul lish ahkamunkil sash honadil. Qila qunchik likisheli apóstol Pablo sali capítulo 4 reqilihu 1 de Corintios. Toshik sali versículo 16. Nashche nintzama bicheru naqchek amaqere quikin chanchikamain. Sahunchik liatin li apóstol Pablo kutan saqin chiru naq haan jochistaqin ki liqagwa Dios. Shbanak magachik hunak likaruli narataw atinakwi kahkwi narataw atinak chirish liqagwa Jesus. Aniraq litakwa taw shtaqin kil uchbanun kila kwe kholishbanu chaqan manak kholishkuy chaqan salishjuam sashkaba liqagwa Jesus. Keretal naqmoko juntaq tarik in lishkebal numtajenaq shloqal khoshkulu shbanak haan chal khun likwin. Inkata shaqchisas saqachol naqlaq echal relik angel han liqagwa Jesus. Han litaqak ishloqal utma khun likwin nashqash shkwankila liqagwa Jesus. Banti shakwenaq shinakuch bini chiruli shamana in utkwiliqakwa nashkeliqajuam taqabiqib sahunchik liqak angel.